Hebrew chapter 13. The message will be from verse 2. Ole sa vali ole tae ole ni e mai le fui upe lua. Au te mana au tau te whai tau ole si o manga ole mau. But I want us to read the context from verse 1 to 6. So, ula tatu whai tau ina le whai upo muan, whai upe ono, tu sila ue peru whai tau. Peise I wonono tia o tau 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚅 mai lato. Ia manatua fo ye ua ngaleangaina. Awa o loo I le tino fo I o tau. Ia whaamamaluina le whaipoiponga e tangata uma. O le moenga fo I o le urunga lii ia le aiso na leanga. Awa e whaamasinoina e le atua o e whaitaanga ma e muli lua. Ia unoa o tau ma mio ma le mata pea pea. Ia ngata o tau mana o I mea o ia te o tau. Awa ua whetalai mai o ia. O te le tu ua lava oe. O te le tu la fua I lava ia te oe. O le mea lea tātou te mawhai ai o na whai atu ma le lotu tele. O le alii o lo whesosoani ia. O te le fefe lava I se mea e whaia e tangata ia te a. Tātou te talo, lo mātou atua whetale mai a te mātou e ala le waenga lo fionga pa ia o mātou whaitawina ma whalongo ai. Tala le mawhau whaleanganga ina I maruia le mātou whalongo. Ma mātou longona pelo si ufonga lo mātou to bless us with your scriptures today that we have read. Pray for the spiritual understanding that we'll be able to hear, discern and understand your voice from the verses that we have read from Hebrews. So te talo le tua whau mai le walea o le mea whainga luenga I le atamai o e molo vi inga I le nei tae o le suafo Yesu. Amen. Tatua lale lalo. Let me read this text in English for the sake of Toa and Malachi and some of the English-speaking viewers. The emphasis of the message today is from verse 2, but I want to read the context from verse 1 to 6. Give you some context of what is going to be shared. Let brotherly love continue. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares. Remember those who are in prison, as though in prison with them, and those who are mistreated, since you are also in the body. Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexually immoral and adulterous. Keep your life free from love of money, and be content with what you have, for he has said, I will never leave you nor forsake you. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Hallelujah. Now, ole perusu maritolo e sina fola sanga lai titi e ole vaenga muli le ole tusi o lo fai loa fa pito mai ai ni moli mau. E te tau o na ali yali mai mawa aia I o langa o tangata o lo sava vali I le wha tua. Ai leo le waingo mata. Hebrew 13 is the epilogue of the book. And what's unique about the epilogue, it focuses on the specifics. While the book generally focuses on the general principles, but in the epilogue, we find specific evidences, commandments, and principles that must be evidenced in the lives of people who walk by faith, not by sight.
So ole sio manga ole melen tatou whaitouina e le ngā le pauia. A alo tala noa I moli mau. Tala noa I moli mau e te tau ona ali mai ma vaia I leo langa o tangata e ola whātua tua. Right? So there are 6 evidences from verse 1 to 6 that must be seen in the lives of the people of faith. O le moli mau mua o le moli mau ia ali mai le mea lea I le olo o tangata whātua o le alofa I le uso. The first evidence that must be seen, revealed in the lives of those who walk in faith is the evidence of love for the brethren. O lona lua o le moli mau o le alofa I tangata ese po o le talima lo. The second evidence is the evidence of hospitality. O le moli mau lona lua o le moli mau o le manatu alofa I tangata o nono tia ma upuleangaina o no le fia I le ali. The third evidence is the evidence of sympathy for those who are bound and mistreated because of their zeal for the Lord. O le moli mau lona wha o le moli mau I le ainga e moni le ola ina I o le alofa e ola whapa ia ina le ungali e le ola whaitaanga e le ola mululua. The fourth evidence is the evidence of a family that truly lives what love really means. That applies to sexual purity. That must be an evidence of a family. Yeah, mole lona lima, ole mole mau I le loto family ina, the evidence of contentment in the Lord. Yeah, o mena I ono nai na. Now, ola ule tala nola I vaenga na ono le akaki e whaise rau wa sisi keim. Right? But I want to focus. I want to taulai le vaai I le wha soa I le moli mau. O le tali malo. Okay? So I will focus on one evidence of faith today. And that is the evidence of hospitality. Okay? I'll leave the other 5 for that's another sermon, another time. Lela la fa autu le tatou sa vali le neita e au whapea o le talima lo e whai mamoli mau o le whātua. So the title of my message today is Hospitality as an Evidence of Faith. Okay? Yeah. Lela fa la kikila ungangula, I'll just mention the main points to Toa and Malachi, but I will maybe another time I will explain what that is, but just get the main point. Now, what I told to study that me lima points lela tala ile le maulea. I'm gonna expound the text. Okay. Lo fa pe mai le tatou o tu le mau lua fa longo le mai tatou fale aua le ngalo le alofa I tangata ese awa o lea ua talia I isio angelu malelei loa. That's our text. Do not neglect to show hospitality to strangers, for thereby some have entertained angels unawares. That's the text. Now I'm going to expound that text from 5 points. Lela utala tala tuo le maulea mai manatu au e lima, okay? Now tusi la ilalo le manatu mo lea. Mua o tangata ua tuina mai iai le polo inga aua ne ingalo le lofo I tangata ese. My first point to expound the text. The people to whom the commandment do not neglect to show hospitality is given. Yeah. Wa umantus. Yeah. Failo tua oi fa longo le. Man failis tanga te fa longo le. Ya pulo e po e te fai ai awa te moi. Avesi po mo Yesu. La falole ma tatou fale
o whaopunga awane I ngalo. Le alofo I tangata ese, o le polo inga. E leo se manatu whaatu e tau na mawhau iai pe whai pele ai, o le polo inga mo tangata whapitoa. The words, do not neglect to show hospitality, is a commandment. It's not a suggestion. It's a commandment. And it's a commandment for peculiar people. O le polo inga, leo se polo inga mo sosi tangata. O le polo inga mo tangata whapitoa. O le polo inga mo tangata whatuatua ileli. If you are not saved, this commandment is not for you. If you haven't given your life to the Lord, this commandment is not for you. Because this commandment is for a peculiar people. Afayele ifaola ina luanga. Ele mo oele polo inga le awa foi. Ele mo fai ona e alofa isi tangata ese isi alofa fale tangata. So it's for the people of God. Lele wingo le tala for nei fa longa mai for le tatu fale. Lenga o polo inga le tua, o polo inga mo tangata ua uma na yailo lato loto e faile fina ngalo o le tua. Te fa longo le mai. So tangata lava ua fa ola ina le ngam. E ia te ia le loto atu e faile fina ngalo o le tua. Anybody who is truly saved has the willingness to will what God wills. So the commandment is for his people is because the people already have the willingness to do the will of God. So in other words, the commandment is an opportunity for that willingness to materialize, to be done. O leo langa le nao le tangata whapitoa, whalonga mai whanau o le atua. E te amene lau tala le whai atu e, a o le I whai atua se whatonunga le atua ia te oe whai semea. E whai atu le whatonunga na, e te mōli maule leia I le mele, e whai atu o lewa na yeilo loto e whai. When God asks you to love somebody, and you are a child of God, you bear witness, your spirit bear witness to that willingness. The willingness is there before the commandment comes. E mawati ai tātou le winga na le tala, o polo inga le awane I ngalo le alofa I tangata esi. O le polo inga mo oe, whai loutua oi, a whai wae whaola ina o le polo inga mo oe. True. God never forced anybody to do his will. E le whamalosia e le atua stangata e whailana, lona whina ngalo, le ai, mantua tala tu spaia. Kalua ina e le atua mea umai o tātou loto, ina e tātou loto atu e whaile me whina ngalo ai le atua, ma whamalosia e tātou e whai, Filipe e lua whai upo suru lua suru tolu. Meba? Whaola ina tātou I whātua, whai mai amene. Whaola ina tātou I whātua, o le mele tūlanga ese, o le matapu sili le alasi si, le mele o le whaolatanga, whalongo mai kako whale, kingo kerisa. This is our position. We are saved by Christ, by grace alone, faith alone, in Christ alone. That's our position, theologically, in relation to salvation. We are saved by grace alone, by faith alone, in Christ alone. Tātou te whaola ina I le alofa tū noa, na o le alofa tū noa, na o le whātua tua, na o Yesu ke risoa piriota. Alo tātou o le whātua tua, e ani mai. Alo tātou whātua tua e whai, tātou whātua tua e ngalue, tātou whātua tua e eio na mōri mau. We are not saved by faith plus works, but saving faith works. Okay? O le mele ese ai e tātou le la whalongolo mai foltino ke riso, whai o le ale lotu nei te lotu, e ofisili e tāua te whai, o le ale me te whaola inai, whawhena e alu le langi, whawhena e mau o le ola e whaavau.
a fai te le mautino fesili po lale me nai ta ofi ele le lotu nai te lotu ai asa koise po le alava pe ke loku asofiku pe ke loku mamonga pe ke loku moli maua Iova po le ale lotu pe ke loku e whakaasa pe te lotu metotisi pe te lotu wa o lale me fesili fesili o fa fena alu tangata ile langi fa fea fa fenta wa mi o Toelupe e tangata o fesili ia so o le polo inga la aua ne ingalo le fai o le talimalo o le polo inga mo le tangata ua whaolaina le lo fatunoa i le whatuatua ia Yesu Keriso. The commandment to show hospitality to strangers is a commandment to those who have been saved by grace alone, by faith alone, in Christ Jesus alone. Hallelujah. O Elena. Hallelujah. A faila te leo, a faila fai ngata ya te oena faile mele. O lo lofa isi tangata esi va ai. Au e ke ika, mau ki ngoa e ke rei whaola inga. Hello. Mau ki ngoa e ke rei whaola inga. A fai ke ai u, mau ki ngoa e ke rei whaola inga. A fai e mua ke le wawenga e mui. So le mau ki ngoa e pe ia e le iai le mea ka ua. A vesi popo mo Yesu. The commandments of the Lord are for his people. For his people. Na sau Yesu e whaolaina tangata e whai mo ia. Jesus died to bring a peculiar people from the world for himself. And they are the one that do the biddings of the Lord. Hallelujah. So le polo inga mo tato uma. O se le manga ia. Lua. My second point out of that. O mafua anga o le polo inga. Awari ngalo. The reasons for the commandment do not neglect. Now, e manino mai lava le tatou mau, le mafuanga e lei ona, fai mai le polo inga lea. Aisea, manino, oia, langa e mawhai na ngalo. It is obvious that we can neglect the service. That's why the commandment is given. Do not neglect. Hallelujah. O mea ta ue o te manao e te whalongo mai ele tatou whale. O le ale mafu anga o le ngalo. So what causes the neglect? Ia kusi lalo mafu anga ia e lua. Mua ai te me whainga tā ai lo langa. Because there are times that life gets difficult. And we face trials and circumstances. O le tusi lea ue pelu whalongo le mai futa. O le tusi lea ue pelu o le teimi whainga tā ia o le olanga o tangata o le atua. The Christians that the Hebrews was written to were facing tough times of life. Some of them were facing persecutions. Ola whainga tā, ola ti ngā tangata. I le whainga o fiela, o teimi whainga tā ia ma whai eira whātua nai, le whai o le mea lea, o le tali malo, po le anga le lei istangata. I le whainga o fiela o langa. That's a reality whapenafu e a tātou, teimi le tātou te iei nei. O lana me tā uele ma polo inga le mo tātou. Langa e ma whaina whātua nai, langa i le whainga o fiela o langa ia sa uma. E le whainga o pie pele o langa. E iei teimi whainga tā aile o langa. O le o tātou iei nei sa moa i le teimi o le matua i whainga tā le o langa. O ngā ua kaunga kā. O taunga tāra ka ngā leisa, ua kaunga kā le susu, ua kaunga kā le kofe. O whainga tā mea.
Life is so expensive in our times. And we have a situation that may cause us to neglect this service of showing hospitality. Amen. E whai ngofie. Suinga leo langa e mawhai o na aafia i o tātou mawhawhau. Reason number 2, because our minds can be influenced by the reality of life we live in. O upu lai whai mai awane i ngalo, o upu e whatau i le mawhawhau. Neglect has to do with our minds. So the second reason why the commandments is crucial, because our minds can be influenced by the difficult realities of life. And it changes our mind's focus. E sui ai malutaula inga o tātou mawhawhau. O le whainga tāle o langa e sui ai whale mawhawhau o tātou, ua mawhawhau wai tātou na o au ma le mea o te au ma lo mana onga, ma mea. Whaintai lai mawhawhau atu i tua atu o lo si o manga. Whaintai lai mawhawhau atu, wale lama le whasoa, whai mai sa o le lei. Wale whekau i ma le mawhawhau. Ia maafia ai o tātou mawhawhau. So it's a state of mind le wingo le tala lea. So whaupunga la ua nei ngalo. Langa e mawhai na ngalo. E ala na ngalo. Initiative. Whaintale o langa. E le tu mau pere so longa le le. E le keimi e le la wani whasoa. Lua e le keimi ua. Wafia e o tātou mawhau. O na tau lai le o tātou mawhau ia I tātou lava. Ma o tātou mana onga. And our minds are influenced and the focus now turn inward to ourselves, but not the people outside of us. Hallelujah. Now, le tāua na le polo inga. Ngalo. Le wha manatu o le atua, awane ngalo, awane ngalo, awane ngalo, awane ngalo, awane ngalo. Tua oi, sa o le lei, e ngalo. Ngalo Yesu whainga tā. E ngalo ina ua suia ma afia o tātou mawhawhau. So lele mala au, whalongo mai. So what's the call? I le tāua le melea. So le tāua le whawhawina o tātou mawhawhau I le fionga le atua. A le fionga tonu e whawhawina e o tātou mawhawhau le melea. O le mobi o le whawhawina o tātou mawhawhau I whalinga o le alofa o le atua. So the call for us, we must renew our minds with the revelations of the love of God. That's the context. Whai upu mua awane I tuua le alofa. Whaasanga I lau kua ai whai mani whai upu mua awane I tuua lau alofa I aka ika. Whai. Verse 1 says, do not neglect the love for the brethren. It's talking about love. Awane love for yellow alofa I tangata ese is about love. Ia e manatu alofa I tangata wanono tia ma e wa puleangaina is about love. Hallelujah. So le tāua le polo inga e ngalo. So ina iaua nei ngalo ai tāua la le whawhau o tātou mawhawhau I le alofa o le atua I teimi uma, ma teimi uma, ma teimi uma, ma teimi uma. Toa was talking about principles that guided his life in the Marine. Those whom you love, you sacrifice for them. So he went to the Marine because he loved the American peoples, and that was a sacrifice for the people that he loved. Now le tāua le ai tātou vai mani whanau o le atua langa, le tele o teimi o le tātou alofa I whaangaso longa le o langa, Iei teimi whapena o tātou alofa, whapuma mo o tātou alofa. Le alofa le awhia I tātou. Te lo whai atu nei o e ki whaorainga ki alofa penga. I'm not saying that. But I'm saying that's the influence. E awhia o tātou mawhawhau, o tātou alofa o whapito I tātou, mo tātou silmianga, mo tātou o mala o whanau, I le nā, me e awhia I tātou. Al tāu o whawhau o tātou mawhau I le lofa o le atua. The sacrifices for all of us. Amen. You okay? Tolu.
O tangata e whai iei le tali malo. The object of hospitality. Whai upu e lua o lo ta ua whapito ai tangata ese. Not to show hospitality to strangers. That's what the text says. Pawai mai le whanau o le tua. A uma ku lau tala le na si mai lo lima pe a whai ke a menge le kala le lau whai a kua. O le mea iei le alofa moni wha kerusiano e iei ma le tali malo. Le si mai lo lima pe a whai ke a mene. Yeah. Where true Christian love is, there is hospitality. There is hospitality. So the object o tolu fai manatu lon tolu o tangata fai ele tali malo fai upu e lua o lo fa pito mai tangata ese ke kaofi markala lea. But the context mai fai upu mo taula fai upu mo o lo tala no mai I ka uma. Okay, so the object of hospitality is not only for the strangers but for the brethren as well. Ai mo tangata o le tua. Le wingo le tala o le ama noe whai aile le ma le tali malo ma le angali I so si tangata. Whai upu mo mua le context I elofa I le auso. Awone I tuua le elofa I le auso. Amene. Ia koe whai leisi kangaka o le elofa I whai kangaka ese maka ika whai kalanga. Leo kele koe wala au leisi kangaka o le alofa I whai kangaka ese maka ika. Praise the Lord. Yeah. What is hospitality? E whai tangata ese whai leisi o usua tangata. Yeah. O le ale anga le lei atu. Kako whale. I thought fair on the failing gambia. How do we perform that? Yeah. Why must tala fai go fie? So ole anga le atu. Ole tali malo, ole foai. Hospitality is all about giving. Yeah. It's all about giving. Ole foai. O le foai o mea wai o lima, o le foai o lau teimi, o le foai o oe lava ia, o le foai o lau au nanga, o le foai o lau attitude te manea. That's hospitality. It's all about giving of what you have, the resources that you have, giving of your time, giving of your person. And all the things that go to fire for the sake of tangata lo fire that's hospitality. Now, by now you should realize why I have chosen this message. We have been showing hospitality last week to the South Seas Christian Ministry. They were strangers in a way, but they were also brethren to all of us, for they are people of God. Na mai le polo inga e tātou, na mai le avea ina mai le mana onga. A tātou I loa le mana onga, ma le polo inga mo tātou. A o le I whai ase mea lea le tātou whale, e le I wha malosia o e whai le mere. A o le I whai ase fuafuanga, we share the willingness to do this. Ako whaia umai mea. O leo le aso na whatino ai, you gave all. Mai le taunga tā leo langa,
Ma le tauata le soifuanga. But you gave the best. So I will elaborate on that at the end of the message, but suffice to say that at this point. Now, on the point along the far le melia, on the far manuianga on the 𝚟𝚏𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝, the blessings of showing hospitality. Fai mai le mau, ona le 𝚟𝚏𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑𝚝 I tangata ese, e iei le teimi e te 𝚟𝚏𝚙𝚢𝚛 I le tangata malo le iloa o le ave fe'au o manui o le atua mo oe. Show partiality, hospitality to strangers. Because you never know when you show love to a stranger, but that stranger is an instrument, is an agent of the blessings of God for your life. Hallelujah. Now, lo iei le tala whapula-pula o le mele nai les. Genesis fulu ma le valu. Okay? A Moses teimi o na whaitau le iei. A le ia au o whaitau. O le tala na tali ma lo ai Abrahamo. I le au malanga e totolu. Le lau kopea kua. Ai whamali tala tuspa i le au uli. O le au uli e le whioa i ei tangata I sasai. Kai mo le mbunga la. So walama le whaupunga le iloa, ai le iloa e Abrahamo e tūlanga ese la o malanga lea. Ma tūa I lunga Abrahamo ma whafta iai le malanga lea, e whaitaula iai le tala ma le whamatalanga. First, Abraham's service of hospitality was personal. If you read the story. Personal. Le wingo le tala, e le kau mangu o Abrahamo, I sesi o anga au nga al tala juspa iau, le kele iau au nga Abrahamo. E le kau mangu o Abrahamo, au nga, he stood up himself. That was makes his service of hospitality personal because he was involved. He got up, meet the guest. He was there. Whalongolongo le mai ka ko pale mo ia lo loko le mele. Fa ia ku ia. O longa lua le service a Abrahamo e le I whaia whakua kuai o pai e ia ka kia nga o mai se kau whaiswa le ai whamai ua kōlunga Abrahamo whaavave o vai ka moe aku I o ka moe I whaavave aku I a waku I rau o nga whaavave uma mea le mea le whai fo I sorry give it my best. Ai le loe Abrahamo so le o le li le fai e le o nanga le foto ai loe e o le li o I ngai fa vai ma yere kala le ku se la we per anga le le tanga te se wai te le lo le tu waso wai o le tanga le te o na ye o le angelu mai le tu based on that story apenga sorry you know Whamurianga I o le nanga o le taringa malo. We trust e whamurianga I mo ka kaule o mai o le vaenga le. Na taunu o mai nofo ma Marie ma tina I le skongai. Mata wole mako tina. Ona umale o mako tina tu lunga nofo la alu kongi le mako piti. No, voy to le no, I want to forget me na. I want to go here. Alo ma fa manu yang ole. Hosting o auto. For the sake of this, you guys. Saturday, when Nofo and Marie and Tina arrived, we went out for dinner. And Nofo tried to pay our bill. But I said, no, don't do that. You rob our blessing of hosting you.
Si lungo lo me perfect kari ko wi nga me o lo maguia o lo tali malo si tangata ese. It's a blessing. Lantala Yesu la fai mai na matai no suru marima. What did Jesus say in Matthew 25? I was a stranger, but you cared for me. And the people ask, when, Lord, did you become a stranger to us? And the Lord said, I was a stranger when the least of my brethren was a stranger to you. And what you did to them, you did that to me as well. Wow. Mai le li sa fai au tangata ese ana u tau wanga le ia mai a tau. Yesu ana fena e tangata ese ai fa mai Yesu na au tangata ese ala ia u tangata ia tangata ese atu ia te u tau. E na u tau wanga le ia te ilato. Wow. Wow. Fai liska ka sole sa or ka ko fasa mo fo ile e kupu me a vea ai le lo lo me ka ofi pe se fai se fai se fai lo kele fai ai so le sa or ka ko buanga nganga li a e kupu me a vea ai le lo lo me ka ofi pe so le se fai ai ai ko ni liu ka fai le ai ma so ese la kiki le ki o ai fiu ai ke ai u le ai ma se me mo ai Praise the Lord. Point number 5 and the last one. Then I'll sum it up. Ole taula inga wao ole tali malo, the ultimate focus of hospitality. Now our text verse 2 does not mention that ultimate focus, but the context. Look down to verse 15 and 16. Ai ai lalo foi po suma le lima mar suma le ono. Olo tala noa mai ai tau langa whale nganga, tā tau te o sia I lunga o le whata le atua, o le ale whata le atua le teimi o le whengai ko fau. What is God's altar upon which we offer our sacrifice unto the Lord in the New Testament? Oh, I love you. What? Well, Jesus is the altar. O Yesu tato fata taulanga. In whenga fo, Jesus is the altar. We offer our sacrifices unto the Lord through Jesus. Okay? Awa taulanga whale nganga o laifa mai o whainga. Lua taulanga whale nganga o ngai nga. Mua o fua o tato la utu le vi inga I le tua. Okay? Lua. O lo taulanga whale nganga. Okay? O taulanga whale nganga lona lua. O fua o le o nanga o le anga le lei. Ma le lofa. Maua mai. Whai upuna suma leona. The spiritual sacrifices of our praises, the fruits of our lips. That's one. Number 2, the service of kindness and love. Now that includes hospitality to the brethren and the strangers. The service of kindness and love. O mau ka kua vakas. Ia mai laia. Sorry. O le taula inga o le tatou tali malo. O lea. Wa tatou iloa o le taulanga malie iluma o le atua. O le taulanga whaaleanganga malie iluma o le atua. Hospitality is one sacrifice pleasing to the Lord. It is a spiritual sacrifice. O mai, le winga le taulanga whaaleanganga e leo se winga se mea fo le ngaleanganga e le whale tino. Le ai, o le taulanga whaaleanganga o le mea e whai I le tino a olona taula inga o le atua. Okay? O tato vi inga I le atua. Teimi o le whainga tā leo langa. A o kako kaimi vivi I le akua. Every words of praise that come out of our lips in tough times, challenging times, are like fruits of harvest upon the altar of incense. It becomes pleasing in the eyes of God. Right.
O te me whai ngata leo langa. O kai me ko mumu ele tangata ola. O le te me mui ele tangata ola. O le te me whai tio ele tangata ola. Right? A o tangata ilo vivi ile atua I te me whai ngata. That is a spiritual sacrifice. The fruits of our lips. Kai me whai ngā, soa inga, ai tātou te vivi ia ile atua, mai lo tala tuspa ia, o fua ia o tātou lau moto e malia ile atua. E ala mo tātou tuspa ia o teimi uma le lei, mai tātou te vivi whawhitai ile atua, tutusa le lei, ma le tāu langa whaleanganga o ngā luenga, o le alofa ma le anga le lei. O le tāu langa malia ile atua, oi sali. That's ultimate focus of hospitality. Praise the Lord. Now let me come again to you. This message, o le whaamanu I anga ma le whaawhitai I tātou whale, I le tātou taringa malo na whai. This whole message is a thank you message. It's an appreciation for the service you have done last week. To bless your heart. Aba mel tātou whale. O tātou o tangata whapitoa, we are God's peculiar people for this service. Wala wina tātou. Tau whai le mele. A whai eis tangata e natele I la ngona le fia le mele na whai, you missed out a lot. O te lele to e whisiringi e langa whamatara tūspa ia, o le mele e loa I le whaatua e moni, ma le whaatua e le moni. O le whaatua e moni, o le tasi lea moli mau, o le tali malo. There are many evidences of true faith from this Hebrew 13. But one of them that I emphasize today is the evidence of hospitality. Fua I loa le moni o lo whaatua. Pai mal tātou whale. Fua I loa I le moni o le ingoa o lau lotu e le na o se tau. Wa le lotu o le alofa, ofo, ngia o le atua. That's why you are called an amazing, love, Christian church. Wa e au ona, wa e tali malo, wa whaalia le moli mau o le moni o loutou whaatua tua le tātou whale. Po polo tua oi mai whai malo le moli mau. Alo le moli mau o le whaatua tua. Alo le moli mau o le whaatua tua. Alo le moli mau o le whaatua tua. Wa a ai, wa tau sa sami, malo, wa malie loto, wa malie mata e vaai. I le talinga malo sa whai. Praise the Lord. O tau whai. O tau sa talia tātou malo, ese mai e na nofo tātou whale tele I la. You gave much to them. E le ngā kaolea ai o, ai koe whaifu I ale puki le mea ngangkou I ai. Nisi o tau whātaua mea lo whapito e whai ai I le vale o tau mai la tau. What a display and evidence of the genuineness and the trueness of our faith in the Lord. Na iesi si o tau na whai whamalo sia le mea. No. The willingness was there to do it. You went the second mile. Most of you went the second mile. La maile lo na lua. Pe feu lai se pu pe lo se si pe o te lo. Ele le mafu anga na ina fai. O to fai ono le manui o to loto ileli. Some of you, you spent your own money to display that genuineness of your faith. Thank you. Thank you. Whaptei mea na whai e whai ma mea lofa mo la tō.
Ele i o mai e fisiri ia mea. Mai na whai ia mea uma no lo tau. Fia i le atua. Le li. O tau matua whaftai mo tau whanau sa tuu mai le riva yaso atoa i limo late tau siei tatou malo. So le tu so o fia ka kalo i le kua auangi i wha maku kuale au vaenga lea wha ku maua i pere maku la ngā maku kua fo i whai aku fo i whai mai. Youth o tau lisa whai mai, you serve well. You serve really well. Sleepless nights, le lava le moe, kuainga moe, vavenga ala, kuainga ai. So le ko uva ai le ke ngeki, me sa ke ngeki se fa mo bo ka le ke ngeki. O ka le manga ngai so le maka ka aka o ngeki so le. O ko ma kua, thank you for training your so le. O ka ole ma ngai so le. Fe. Ole vai moe. Thank you for training them, Mom. E mali te me fai eles ka kalo foi le me ai so le ko kuli ele au serve il ka fa au oi fe. Fe. Kalo si ko kuli fa pepe fa ka kalo me ai le fale vo ala nga pa fa ka kalo ala fe wa i ampa o so lo ai le o lo le me. The point is you did well. You served the brethren and the strangers well. All the whanau. Ois, ole. Whapikoa kala ina uli ia ia ko olua ngā maka mai ewa meo ngā ioio makangi mai fo ima. Fiaula. Teiloa, sole. Awa ai ngā makangi ma fiaula le a makanga mea ai. Ka le kele o mea ngā whaia na o le ia, ko e sekia. Ai o, ari kai muli pe ua ko o kele mai sole, ai pe ua lai kiki mea ua whaia ko o kele. E wala whea kala lea o ngore stand out o mea na whaia makangima, i ole. Atua, o loo iai le lei whanau e uia, inga whaale le lei, wa aia ka kore kele o kai, there's still greatness in our children. There's still that good in them. So thank you. I've te atu mo tolu whanau, male bena whai, you work so hard. Whawhitai ile atua mo o nanga. Toi ina mau tau whale tua, whaalo, whawhitai. O se tasio o moli mau o le whaatua tua e modi leiko kongolum ka upurea. Ole ona ina e tangata o latu tai whaaleanganga. Read the context. So when people honor their leaders. Malo, tai atu ia te utolu tatu o waa. You were there. Ia ma. Whaatino nei wha moe. Praise the Lord. O tau foai. Foai tupe, foai mea ai, foai koko sa moa, lava, ofu. Ia, male lau fofonga fia, ia te utolu, senga o tina, mātou vaenga whare tuoto ina. Love you. Mom and I love you so much. Teilo tolo tele male. Mai lo tō whaea i le mātou te inga mo le tātou whale. Te a kono ia ma tātou uma, ia whai leis tangata. Kako uma lea fia i whawhikai ma whamaloa ko inga whai kala. Kako uma. Alright. Ia o tō fo i sa ngā lurua i le aso e whali liu. Ia e uia o na o se se ai fuala ave i tangata o na o se se o lau tō whali liu. Ia ai lea whahina e toi sao ai se temi. Lau matua tātou whale, whawhitaili te talo. Whawhitaili te talo mo tātou taringa malo,
Ya, ma mesa fai vi ia le tua ia le li. I'm a proud leader standing in front of you. Because of our nangal tato fale mole sa fai ile li. Praise the Lord. Last but not the least. Abis pati mo mama lo na mahenga. Yeah. O fai atu lo matu a sori. Ko nga meri ile ali se lo mai o mai ka kari ko ai le ku ko ke le ku ka la va pe anga ka uari. Yeah. Fai ai pe la le me pe ma ngai la ka ko kari ma lo ai fai ma ke ai si me ma ngai mo. Praise the Lord. Lal tatou tala e whaile nei mea. Ia le nā. O le tatou vi inga i le atua. O le tatou taulanga ia malia i le atua. Ma vi ia i le atua. Ave se pati mo le li. Praise the Lord. Praise the Lord. Yeah. Iei nei tala e whai to ina ma. To iei sa iei nei mea lofa na o mai. Ia e tau te le tofu i ia mea lofa. Ia. O le fwoi fotoa uiloa iei ma le si levo o le vaenga lea lata e. O le vaenga le vai. Ia ma le vaenga la whapea ue le eise tofinga whapena. A le vaenga la e na o le tofi o le grandma o fau. I la malesi vai ngale na i ngale le mona. So, praise the Lord. Tatu tulai mai. We are proud of you and we are so grateful for all of you. After you to le ona fai. Last year was good. This year is gooder. You come against next year, it's going to be goodest. Improve that. Sorry. Bailo lotto fafta yatu. So Toa and Malachi, I wouldn't mind have you as sons-in-laws of this church. So look around. If you are interested in any of my daughters, whisper to my ear. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. S-E-C-E, only.
want you to thank the Lord. Por whangai no oe matato mo le taringa malo le teimi utunai. Thank you, Lord. Tei mo le whangai no lo whanau. Tei mo le awa noa na matu whalongo ai ma whailau polo inga. Nei e whaali atu le alofa I tangata ese. Whaftai mo whamarianga o le tali malo. Tei le awa noa na e au mai. Na malanga mai fo I lato maofo mai lo lato wola. Fo wai a lato tupe. Tutongi o lato lava pasese. Whatau mai la au. Ma o mai e whai ma whamarianga I o mato society. Whaftai mo le awa noa na mato ngā lue whapaanga I mai lato. Tei le loto o lau whanau e ui na tau matale so I fuanga. Ai o lato loto e whaile me sili. Tei mo teimi na fua ina. Tei mo leo singa taulanga na whaia I soseala. Ia vi ia I oe. Ia manuia o tangata. Ia manuia o tangata ile. Au nanga le tali malo. Ia manuia le alo le fuai. Manuia loto o mato whanau I le manuia o le au auna. Le attitude te malie mo I lau sila sila. Awa noa te sanga fusia I whatasi lo mato loto whatasi. Na ia mato wolo ngata stasi le tua mauna ia toe. Thank you for uniting us, O Lord God, for this purpose for the last few days. Paina tupu ia mea uma ona oe na I whamalosia I mato e whai. We were able because you enable us, the Lord, by your Spirit to do it and by the revelations of your true love. And again, we thank you, Lord God, for the sacrifice that our South Seas ministry had done. Thank you for their heart to give, to pay for their own expenses, leaving their loved ones. Come all this way, this far to our Samatau environment, Lord God. We thank you for that. We appreciate them for their service. And we pray that you will establish the love between us as you command us to continue to love the brethren. And may our lives bring more glory and souls to your kingdom. Bless your church people. Bless our relatives, our loved ones who have visited. Bless your fufuanga, those who are visiting with us today and attend our worship service. Talomo whamarianga mo tangatalili. E ni si meo whale tonu whaima mea o ina I mato. Whatupu ati le ilo mato wolo whatutua I ate oeleli. E vi ia oeleli tae au sua fo Yesu tato amene fatasi. Tato lala ilalo.